Om Swastiastu, inggih titiang angganing karya ring mriki puri pegalungan I Gusti ketersimpen titiang aturang seksema pisah ring semeton titiang sanasami wonten suryan-suryan titiang ring griya ketakan, ring griya nyalian, ring puri nyalian, ring puri sulang makamiwah sani tiosan sanitan presiden titiang wajan isiki-isiki titiang ngaturang suksema ping banget antuk galah sane sampun presiden nedonin karya titiang tur presiden margiantar karya plaspas mecaru resigana ngentek linggih makemiwah nyaku pangkarang ring dusun Gunung Rate desa Getakan Kabupaten Glungkung.